It's a really nice. A parfum angoyo au Versace angoyo yawa. Versace. Bezana solo. You said this one is how much Versace? 180. Yeah. 180 for the 100 mils. Yeah. And to like que Giorgio Armani. Pour faire la griffe nous sur le parfum au Hermès. Alors Giorgio Armani. Toujours des cas, toujours talatala. Et bien tout côté que taba Versace. Après que taba parfum. Tout temps le raton dans la biseau. Pour ma marque ba parfum. Giorgio Armani. Armani, la parfum qui toque hein. Toujours temps ba côté ba bataba make-up là to tamboli mukie bataba maquillage. Maquillage. Nous tu bolila ba maquillage ba poudre. Ta ko bazo pakola molinga na bino kuna. Tozana Yves Saint Laurent, tozana Prado, Gucci, tozana Valentino ba parfum kaka. Ba parfum kaka. Parfum by Yves Saint Laurent, atozana Prado, apesa tozana Gucci, ni ba polinga ba solamboa, apesa tozana Valentino, atozana Victor's. No Giorgio Armani oyo, na otala yapinde eza makasi. Eza makasi Giorgio Armani. Yeah. And this one here, the intense version. Yeah. Odos Gabbana ya parfum. Au clou, bonjour mon allez tous à ba griffe. Jean-Paul Gaultier. Le caraba griffe. Au parfum Polo. Rafa Polo, Igo Boss. Rafa Polo, baby ba parfum Rafa Polo o ya Boss. O ya Montebla. Tozana Igo Boss. Oza parfum à Boss. Le caraba griffe. I just check this one Boss, so Igo Boss. Mais pour ce que kolinga.